Узам дуруд шунавандаи бисёр азиз ва арҷуманд, суҳбати мо идома меёбад. Дар соати дуюми шоу барнома имкон аст ва Амир Ёдгор овозхон дар меҳмони мо ҳастанд. хуб, дуруд мегӯям. Амирҷон, хуб ҳастен? Саломат бошед. Умедворам ки вақтон хуш аст. Умедворам ки интизор будед ин суҳбатро. Умедворам ки як суҳбати хубам анҷом медиҳед. Хуб, биед аз ҳамин суруд шурӯъ кунем. Якҷоя бо Шаҳло сабт кардем суруда. Ин Шаҳло Ҳафизова аст, не? Чӣ таърихча дорад ин суруд? Сараввал салому дуруди худро ба кулли шунавандагони радиои Азия Плюс мерасонам. Баъдан суруди дуэти мо бо Шаҳло Ҳафизова. пайдоиши ин суруд худ шеъраш аз Ниҳонӣ аст. рӯзе устод Ниҳонӣ моро даъват карданд, гуфтанд як шеър омода кардам. Бисёр дуэти хуб мебарад, агар ба шумо писанд ояд. баъд мо кӯшиш кардем, рафтем бо оҳангсоз маслиҳат кардем ва хондем дар якҷоягӣ ки бисёр ҳам шеъри хуб омадааст ва шеъри чӣ хел гӯям бисёр дилнишин ба мардум бисёр ҳам наздик аст, суханош омафаҳм ва ҳамин чиз сабаб шуд мо оғоз кардем ва тӯли ҳамкорӣ кардем. Оҳанги ки аст? оҳанги Убайдулло Иброҳимов. медонед, амон оҳангҳое ки масалан Аҳмад Бобоқулову, Бурҳон Мамаҷонову ино мехонданд, як услуби монандӣ ҳаст. Чӣ сир аст инҷо? инҷо чӣ хеле ки бисёриҳо медонанд, ман асосан дар жанри опера эҷод мекунам ва маҳз бо ҳамин жанри опера сароиданам худи пешвои муаззими миллат маро ба Душанбе даъват кардаги ҳастанд. Аз куҷо? аз вилояти Суғд. ва вақте ки омадам бисёр омӯхтам ва дидам ки яке аз чӣ хеле ки шумо медонем устод Аҳмад Бобоқулов ҳамагон медонанд бо суруди Республикаи ман ва устодо ба ман гуфтанд ки Аҳмад Бобоқулов дар ҳамун давраҳо операсарон бисёр зиёд буданд, лекин айнан устод Аҳмад Бобоқулов бисёриҳо аз кадом ҷиҳат мешиносанд ки операро ба ҳамин лаҳну лапишу нолаҳои тоҷикӣ яъне синтез мекарданд, омехта мекарданд. опера месароиданд, лекин тоҷикона месароиданд. ва манам барои худам як дар пеш нақша гузоштам ки ман кӯшиш мекунам ки ҳамин лаҳну нолаю ширинии тоҷикии худамон дар тамоми сурудҳои ман бояд садо диҳад. хуб, табиист ки ҳамин услубе ки шумо олӣ гуфтем, ки кӯшиш мекунанд дар идома бихонам, на ба ҳама, ҳатто ба устодони овозхонӣ ҳам на ба ҳамаи онҳо писанд меояд. барои чӣ? шумо масалан чӣ далел доред барои онҳо ки гӯед ки воқеан ҳамин варианти интихоб кардаи шумо дуруст аст? бо чӣ далел мехоҳед онро исбот кунед? ман мехоҳам исбот кунам ки жанри опера чӣ хеле ки шумо гуфтед имрӯз на он қадар дар сатҳи эстрадаву халқиву дигар жанрҳо шинос аст ба мардум, лекин кӯшиш карда истодаем ки жанри операро низ дар Тоҷикистон яъне оммафаҳм гардонем. ва аз ҳамин лиҳоз ман чӣ хел гӯям, чӣ хеле ки Бурҳон Мамадқулов гуфтед, он кас наздикии мо аз ин чиз иборот аст ки тӯли 5 соле ки ман дар консерватория таҳсил кардам, шодравон устод Бурҳон Мамадқулов маро дарс доданд, омӯзониданд ва аз ҳамин лиҳоз бояд маълум бошад ки мактаби ҳамон кас аст. хуб, бубинед, дар ҳоле ки масалан аксарият ба сурудҳои бисёр сабуку сода рӯ меоранд, оё душвор нест масалан иқадар худро азият додан, заҳмат кашидан? хуб, бубинед, дар ҳоле ки масалан вақте мебинед ки масалан наворе ки шумо бисёр бо азоб, бисёр дар сатҳи касбӣ тайёр кардем, 1000 тамошобин мегирад ва як навори намедонам бисёр содда лавҳонаи як овозхони кӯчагӣ масалан миллион, ин камтар аламовар нест? ростӣ
камтар аламоварам ҳаст, лекин ман ба худам як шиёр дорам. Як суруде ки як чизе ки пешниҳод мекунед ё ки ҳар эҷодиёти ҳар як шахсро барои ман махсусан аз 1000 шунавандаи на он қадар босавод доштан 10 то бошад, аҳли фаҳм бошад. Зеро ки ман медонам ки он асарҳое ки сурудҳое ки ман имрӯз омода мекунам, пешниҳод мекунам, дар хазинаи тиллоии телевизион, радио ҷо мекунам, ман медонам ки умраш дароз аст. خب بخوام. خب بیاید چیزی برای ما اجرا کنین یا از همون ریسپوبلیکای من شروع میکنیم کوتاه که زیرا که ما اول درباره این اسلوب گفتیم فکر میکنم بسیار جالب میشه. مرحبا. در دل را برویت وانمودم تو را در دیده و دل جا نمودم با جسم و جان خود ما نمودم با وصفت شعری نو انشا نمودم. آفرین، بهترین است، بهترین. خب برای آواز کدام یک مشق‌ها، تمرین‌ها، داروها، نمیدونم کدام یک دواها استفاده میبرین یا نه؟ نه، راست دیگه بسیاری‌ها میگویند که باید تخم خام خوری و باید چیز دیگر خوری. نه، اگر طبیعت توفه کرده باشد یگان چیز خوردن و دیگر فایده نمیکنه، یگانه مشق آواز. برای چی تخم خام میگویند؟ برای اینکه مردم میخوان که شما حولی داشته باشین. برای که مرغ داشته باشین باید حولی داشته باشین. و شاید برای همین شما را الهام میبخشند، تحریک میبخشند که شما اول حولی داشته باشین، در اون حولی مرغ پروری کنین، بعد اون مرغ‌ها تخم میکنن و شما اون تخم استفاده میبرید. یعنی که شما از یگان دوای نه عنعنوی و نه دکتری استفاده نمیبرید. نه یگانه مشق آواز است که آواز تربیت میکند. هر روز نه کم از 2 ساعت باید انسانی که باید سمت سرایندگی را انتخاب کرد باید نه کم از 2 ساعت هر روز تمرین کند، آموزد و خیلی که استادا میگویند آوازی هنرمند همه وقت رنگی که عسکری که در جنگ است و همه وقت باید یاروقش آماده باشد، نمیداند که از کدام طرف دشمن هجوم میکند. ما هم نمیدونیم که 1 ساعت پس که یگان کس دعوت میکند یا که یگان روز دیگر در کدام حالت ما دعوت میکنند، خواهش میکنند، نمیدونیم. برای همین باید همه وقت آواز هنرمند یعنی که یاروق هنرمند آماده باشد. خب با یک شنونده ما نوشته است که بگذار امیرجان درباره خودش زندگیش صحبت کند، کجا تحصیل کرده است، اویلادور هست نیست. خب من برای شنونده فکر میکنم چیز بسیار جالب است. بیاید کوتاه چون شما بار اول میمونی از پلوس شدید، بیاید کوتاه درباره زندگی نامه خودتون صحبت کنیم. بله، من در 2 اختصاص رو یعنی با تحصیل کردم. در 2 اختصاص اولی من حقوق شناس است. حقوق شناس است و دومش سرایندگی ژانر اپرا در کنسرواتوری ملی تحصیل کردم، ختم کردم. در این حال باشد در انسامبل دریو کمیته تلویزیون و رادیو نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و اینچنین در ارکستر سیمفونی دستگاه اجرایی پرزیدنت فعالیت میکنم. اویلادور هستم، صاحب یک فرزند هستم. خب چی نام داره؟ کبیر. بهترین. خب ببینید دو سمت فرق کننده انسامبل دریو و من رویه سمت آهنگسازی دیگر است، اما ارکستر سیمفونی تماما چیز دیگری کسبی است. چخیلی این هر دو رو آمیخته کردین و آیا در این میان شخص نمیتواند که یکی گم میشود، نمیداند اون اسلوب خود رو یا راه خود رو گم نمیکند؟ بله، راستی من از اول از اون کودکی پدرم که سابق کارمند مقامات حفظی حقوق بودن بسیار ذوق داشتم، به همون لباس نظامی بسیار هوس داشتم. میخواستم در آینده هم لباس نظامی یعنی که منم در بر داشته باشم. برای آنکه لباس نظامی رو همه ما میدونیم که الکی یک مردم با یک چشم دیگر، با یک نگاه دیگر با هوس نگاه میکنن. آرزو داشتم بعداً با دانشگاه دولتی حقوق بیزنس سیاسی تاجیکستان با فاکولته حقوق شناسی داخل شدم بعد از ختم مکتب و سرایندگی یعنی یک همچون خوبی بود و در همون دانشگاه مذکور در همون جشن‌های دولتی که در دانشگاه جشن می‌گرفتیم همچون هوسکار برآمد می‌کردیم
суруд месароидем ва рӯзе ба ҳамон барномаи консертии донишгоҳи мо раиси ҳамавақтии вилояти Суғд меҳмон мешаванд ва консертҳои мо албатта бо тариқи зинда ҳамаш яъне баргузор мешуд ва чӣ хеле мешавад ки як ҳамон истеъдоди кӯчаки ҳамондавраи ман ба раиси ҳамавақтии вилоят писанд меояд ва дар назар ҳамон моҳҳо нақша доштанд ки сафари расмии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззини миллат президенти ҷумҳурияти Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар назар будааст ба вилояти Суғд. Супориш медиҳанд ки ҳамин ҷавонро гиред ба барномаи консертие ки дар назди пешвои муаззини миллат баргузор мегардад пешниҳод кунед. суруди ватан ном дошт. Оҳанг аз Шодравон Шӯҳрат Ашуров, шеър аз устод Низом Қосим буд. аввалин суруде ки ман сароидам. бале. توی دری اومدی ما به کشوری اومدی ما به ملک آزاد رسم توی رهی سفید ما توی رهی سفید ما توی اراده و ثبات ما تو حیات ما ممات ما تو برای ما پناهگاه تو حیات ما ممات ما. بهترین. خوب امیر جان، یک چیزی بسیار عجیب است که مثلا در فضایی که شما بزرگ شدین، گفتین فضای پدرتون یعنی کارمند نظامی بودن، محبت با اپرا و با همین طرز سرودخوانی از کجا پیدا شد؟ چه خیلی پیدا شد؟ من نمیدونم. وقتی که با کنسرواتوری اومدم من راستی گپ حالا نمیدونستم که چی ژانرها هست در سایه صنعت فرهنگ و من خبر نداشتم. اپرا رو عموما فهمش نداشتم. میسرویدم بسیارتر استادان میگفتند که در خوجند آواز تو با سرودهای وطن دوستانه بسیار هم موافق است. میتوانی سرودی وطن دوستانه بسیارتر سرایی. اومدم استادم در اینجا استاد برام محمدقلوف من رو گوش کردن باری اول. بعد به من پیشنهاد کردن که اگر ژانر اپرا رو انتخاب کنی باوری دارم که در آینده موفق میشوی، یک کوچه یک راهی خودت رو پیدا میکنی. و باز گفتن که اگر ژانر اپرا رو کسی از عهده‌اش برآید دیگر ژانرها با او یگان مشکلی یعنی که نمیارد. از همین لحاظ بعد در آمدم در سایت‌های اجتماعی تمام اپراسیون جهان دربارش خواندم. در حتی بسیار استرادا در ژانر استرادا ایجاد می‌کردگی‌ها رو نیز خواندم دربارشون که اساساً شخصانی که بسیار موفق هستند جهانی هستند حتما مکتب اپرا رو یعنی که گذشتگی هستند و همین چیز سبب شد راضی شدم ژانر اپرا رو انتخاب کردم. بعد آهسته آهسته فهمش پیدا کردم. ولی همکاران شما که حقوق‌شناسی رو ختم کردند اونا اگه جا میگن که امیر حقوق‌شناس همکارسی است یا عموما زنگ نمیزنن دیگر. ما راستی گپ بسیار با همکارانی که در فاکولته حقوق‌شناسی تحصیل میکردیم بسیار هم نزدیک هستیم، رفت و آمد داریم و با من بسیار میگن که در کجایی که ما یگان نشست در یک کارخانه در یک محفلی که در اونجا تونستی و اونجا ما مینشینیم در طریق تلویزیون که تو نشان میدن یکی در شبکه‌های اجتماعی که میبینیم حتما میگیم که این کس همکارسی ما هستن و حتما دیگر رو باور نمیکنن. بله خیلی نیست باور نمیکنن. همیشه در حالتی که همون محفلش تگیشون زنگ میزنن امیر من اینجا یک جور ما نشست داریم چند نفر باور نکرده شدن که ما همکارسیم من خدا بود. و خیلی این چیز برای شما گوارا است وقتی که زنگ میزنن احترام میکنن دوست میدارن گوش میکنن. البته این چیز عموما مقصد برای ما همین چیز نیست. میخوایم که هنری که زحمتی که میکشیم با یک نفر هم حتی پسند آید علاقه با ما رو بلند میکنه. ولی مقصد مرام اونهایی که اکنون به تازگی به ساحه صنعت وارد میشن این فقط توی است. توی ها چی خیلی است؟ من گفتن هستم که زیرا که بسیاری اولی میبینیم همین فقط کوشش میکنن که سلوت‌های اجرا کنن که متنش سبک کم باشد و مردم مقبول شود اونها رو به توی ها دعوت کنن. طوری که مشاهده میکنم شما مقصدتون این نیست البته. نه راستی گپ سرودایی که من زیاده از با 12 زبان‌های خارجی سرود میخوانم. گرچند که زبان‌های آن را ندانم لیکن میدونم که درباره چی سرودی سرودم. البته با همون زباندانی همون
забонҳои хориҷе ки масалан англисӣ бошад бо забони англисӣ медонистагӣ ё дигар омода мекунем дигар. Лекин асосан ман мақсади ман рости гап он қадар завқам надорам ба тӯй рафтану дигар. Лекин медонам ки ба як чӣ хел гӯям, ба як корхона, ба як маош зиндагӣ пеш бурдан, ҳам суруд эҷод кардан, ҳам либосҳои нав гирифтан, ҳам зиндагиро пеш бурдан дигар камтарак душвортар аст. Аз ҳамин лиҳоз асосан ба банкетҳо мерам. Асосан ба банкетҳо мерам. Тамом меҳмонҳои хориҷие ки мебиёянд, аллакай тамоми сохторҳои давлатӣ медонанд ки ман бо ҳамон забонҳои хориҷӣ бисёр суруд дорам. Даъват мекунанд, аслан дар банкетҳо баромад мекунам. Лекин вақтҳои охир аз ҷиҳати оне ки ба жанри эстрада ҳам кам рӯй оварда истодам, ба тӯи маракаҳо ҳам кам даъват мешаванд. Беҳтарин. Охиран вале ба ҳар сурат вақте ки шумо ин корро дар сатҳи касбӣ анҷом медиҳед, ба ҳар сурат ин тафовут дорад ва тавре шумо гуфтем, шумо аллакай худатон гуфтем ки боварӣ дорам ки сурудҳое ки мо эҷод мекунем дар сатҳи касбӣ, ино умри дароз доранд ва яъне ки ба қавле мисли баъзе сурудҳо як муддат дар интернет машҳуранд ва ба яке гум мешаванд, дигар намеёбишон ки чи аст. Хуб, назаратон ба бозхониву ба ҳамин шабакаҳои иҷтимоӣ чӣ хел аст? Шумо албатта дар телевизион ягон мушкил надоред, сурудҳои шумо ҳамеша нишон дода мешаванд, ба маҳфилҳо даъват мешаванд, дар чорабиниҳои давлатӣ ҳастед. Вале бисёре ҳастанд ки фақат платформаҳои иҷтимоиро истифода мебаранд. Вохиянам назари шумо чӣ аст? Оё ҳамин платформаҳо дар баробари ин қадар хубиҳое ки доранд, як андоза завқи мардума коста накарданд бо инамиён ки ҳар кас ҳар чи ҳамунҷа гузошт, дигар ҳама худша саранда мегӯяд, дигар ҳама масалан ба қавли эҷодкор, блогер, намедонам бу ким чӣ. Хуб, як андоза фикр мекунам ки ҳамин чиз барои ҳунару санъату барои завқи тамошобини мо таъсири бад расонд. нигоҳи шумо чи аст? Нигоҳи ман ин ки чӣ хел гӯям, имрӯз бисёр чӣ хеле ки шумо гуфтед, шахсҳои тасодуфӣ бисёр шуданд дар соҳаи санъату фарҳанг ва чӣ хеле ки гуфтед, бар як суханҳои шеър гуфтам намешавад. Ба ҳар як гуна сухану бар ҳар як гуна тарзи имо ишорае ки на як чӣ хеле гӯям, на дарси тарбиявӣ дорад, на як профессионалӣ дорад, лекин дар шабакаҳои иҷтимоӣ паҳн карда истоданд, онро ҷаҳон мебинад. Аз ҳама бадтаринаш ин аст ки мардуми ҷаҳон моро, фарҳанги тоҷикро ба ҳамун як сабти видеое ки бисёр ҳам дар сатҳи паст аст, на суханаш сатҳи хуб дорад, на иҷроишаш, на дигараш, ба як наворе ки мебинанд, ба кулли фарҳанги тоҷик баҳо медиҳанд. Хуб, як чиз дигар аст Амирҷон, чаро баъд устодони мо, донишгоҳҳо пури устодои мо аст, масалан овозхонаи хуб дорем, мунаққидо дорем, чаро касе онҳоро ислоҳ намекунад? Чаро масалан навор намекунанд, гӯянд ки бародаро, охи ин санъат нест, шумо бас кунед, шумо ин корро накунед, шумо масалан сурудҳоро надуздед. уман ҳис мекунем ки ҳамамон як кам бетарафтар ҳастем. мушоҳида мекунед ҳаминро? Рости гап, аслан ҳамин барномаҳо, бисёр барномаҳо, ман ин фикри шахсии худам аст, бисёр барномаҳо ба фикрам нисбати ҳамин гуна масъалаҳо барномаҳо кам ҳастанд, ман фикр мекунам. албатта устодое ки дар донишгоҳҳо, дар донишгоҳи олии касбӣ таҳсил фаъолият мекунанд, албатта мегӯянд, нишон медиҳанд, лекин ҷавонони имрӯзаи мо чӣ хеле ки шумо дар боло қайд кардед, асосан мақсади онҳо соҳиби тӯи маърака шудаанд. дигар мақсад надоранд ки ман ҳар як суруде ки меҳнат карда сароида истодам ин умр дорад, ягон як чизи, як тарафи тарбиявӣ дорад. пагоҳ падар модари ман дар ягон ҷо нишаста, дар як маҳваи худашон нишаста, ба як сари баланд кард гуфта метавонанд ки ина фарзанди ман ин сурудро омода кард сароид ки онҳо аҳсан гӯянд. ин хел фикр нест. ягона фикр тӯи маъракат асос мебинанд ки дӯстаи ин девонагие ки мекунанд баъзе нафарҳо баромада, чӣ хеле шумо просмотр миллион мегирад, ино мехоҳанд ҳамин як роҳи осони, як чӣ хел гӯям, умр кӯтоҳро пеша кунанд, лекин дурам намераванд, на номашон мемонад, на нишонашон. лекин ман бисёр хоҳиш мекардам аз вазорати фарҳанг, аз кумитаи телевизион бисёр як хоҳиш мекардам ки ана ҳамин гуна шахсонро, ана ҳамин гуна
роҳро пешгирӣ намоянд то қадри имкон ки мардуми ҷаҳон чӣ хеле ки мо шумо медонем тоҷикистони мо санъати бисёрам касбие дорад ки метавонад ҷаҳонро дар ҳайрат гузорад. махсус як ҳамин фалаке ки имрӯз дорем ҷаҳонӣ кардем дар тамоми гӯшаву канори ҷаҳон ҳатто нест ва ман худам ҳамин гувоҳи он ҳастам ки вақте ки ба бисёр давлатҳои хориҷӣ сафари ҳунарӣ мекунем, рӯзҳои фарҳангӣ меравем, чӣ хеле ки мегӯянд фарҳанг забон надорад, лекин мардум умуман мардуми аврупо ҳатто умуман аз давлати мо берун ба ҳамин ягона ба як ҳамин жанри фалак онқадар як чӣ хеле гӯям нигоҳи дигар дорад, онқадар чӣ хеле гӯям завқманд аст, бисёр аллакай талабгори худашро пайдо кардааст. ё кеми либоси миллӣ ки мо занамиз чакан дорем, атлас дорем, дигар бисёр ҳам дар сатҳи баланд аст ва метавонем мо мардуми ҷаҳонро яъне ба ҳайрат оварда. Лекин сад афсӯс ки имрӯз баъзе наворо баромада истодааст ки бисёр мардуми хориҷиҳо моро ба ҳамун як видеои бисёр ҳам сатҳи пасти ҳамун шахс баҳо медиҳанд. хуб, шунавандаи азиз, дар меҳмони мо Амир Ёдгор, восхони ансамбли Дарё ва оркестри симфонии назди дастгоҳи иҷроии президент қарор доранд. воқеан бубинед баъзе кашишҳо баъзе овоз ки фикр мекунам ки заҳмати хеле зиёда талаб мекунад, воқеан ин кору бори хеле зиёда талаб мекунад ва санъати касбии овозхонӣ ин фикр мекунам ки ин онқадар осон нест ки баъзеҳо фикр мекунанд. воқеан бисёр аҷоиб аст ва ҳастанд нафароне ки умуман мунаққиди тарона ва сурудҳои шумо ҳастанд, танқид мекунанд, масалан мегӯянд инҷоша бояд дигар хел мекардӣ, ё ки аз миёни устодон, аз миёни ҳамкасбон, ҳамкорон? бале, албатта ҳар як чиз ягон шахси комил худашро гуфта наметавонад, барои он ки бекамбудӣ ман фикр мекунам ягон кас нест ва мо бояд аз пайи ислоҳи ҳамон камбудиҳо шавем. ман ҳар як чӣ хеле гӯям камбудиҳое ки маро шахсоне ки мегӯянд, ман албатта дуруст қабул мекунам ва миннатдориам баён мекунам, барои он ки ҳар як кас диди худашро дорад. ман аллакай мумкин ҳар як чизе ки ман омода мекунам камбудии худро баъзе ҳолатҳо дида натавонам. аз нигоҳи шунаванда боз мо маълум мешавад ки ки ҷо камбудӣ дорад, чӣ кор кардан мумкин, чӣ пешниҳодҳо кардан мумкин, чӣ ислоҳ кардан мумкин. Барои ҳамин ман ин чизро албатта баъзе ҳолатҳо аз устодони вақте ки лекин қабули манам чӣ хел аст, вақте ки дар ҳақиқат ҳамон шахсе ки эътироз нисбати ман эрод нисбати ман гирифт, аввал ман мебинам ки худаш ки аст, дар кадом сатҳ аст, оё ҳамин чизро як баҳои касбӣ дода метавонад ё не. агар устодои мо бошанд дар ҳақиқат як шахси лоиқи ҳамин эрод гирифтан, эътироз баён кардан бошад, ман албатта қабул мекунам бе ягон. аз таронаи мебарӣ биёед як пора иҷро кунед. мебарӣ. мехарам 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 нози туро, мекашам мекашам бӯи таннози туро, мебарӣ 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 ҳуш аз сарам, мезанӣ 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 оташ ба ҷон. нигоҳи наз дорӣ, чашми хумор дорӣ، нигоҳи наз дорӣ، چشمی خمار داری، ابرو کمان داری، صدای ساز داری. ای یار ای جان لا لا لای لا لا لای لای. خب امیر جان، من مشاهده کردم که یک اندازه توجه به هنر و سبک اوزخوانی دمیربگ هم دارین و چند روز پیشتر یک پاره از سرود او را بازخوانی هم کرده بودین. چه چیز شما رو متحد میکرد؟ چه چیزی امنیت ها بودن و از هنر دمیربگ که یک شخصی بسیار هنرمند هم بود واقعا، چه چیزا گرفتن ممکن است؟ مثلا چه چیزا مثلا هنرمندای نو یا اوزخوانای نو میتونن که مثلا بگیرن، بیاموزن یا توجه کنند؟ اولا من با همراهی شادروان دمیربگ علیموف بسیار یک برادر نزدیک بودم
дар чандин барномаҳои консерти сатҳи олӣ ҳам дохили кишвар ҳам берун аз кишвар якҷоя баромад мекардем. Бисёр ҳам рафиқи хуб будем ва ман дар бораи Дамирбек бисёр чизро медонам. Дамирбек аслан жанри яъне ки шашмақомро хатм кардааст ва гуфта метавонам ки бисёр ҳам як ҳунарманди касбӣ буд. Тамбур менавохт, тор менавохт, чанд асбоби мусиқиро ҳатто дар сатҳи касбӣ менавохт ва интихобаш ҳам интихоби матн, интихоби суруд, оҳанг ҳам бисёр ҳам дар сатҳи касбӣ интихоб мекард ки ҳамон чиз сабаб шуд ки имрӯз Дамирбек дар ҷумҳурӣ ва берун аз ҷумҳурӣ номдор гардид ва суруди яна ҳамин ношиносе ки дошт рости гап ба ман бисёр ҳам писанд омада буд. Борҳо вақте ки худам танҳо ё ки дар дохили мошин мерафтам ё ки дар хона ё дар корхона мешиштам, як илҳом мегирифт, ҳамонро месароидам ва ягон ба баъзе саволҳо шуданд ки ту ҳамонро сароидӣ, он қадар бо дард сароидӣ, оё ба зиндагии ту ягон масалан ба ҳаёти ту ягон иртибот дошт, чӣ хел буд? Не, аз лиҳози оне ки ман бисёр ҳамон оҳангро дӯст доштам ва бисёр ҳам ба мардум писанд омада буд. Аз ҳамин лиҳоз ман иҷро мекардам ва ҳамон рӯзам дар утоқи корӣ нишаста будем. Яке илҳом омад, сароидему ба шабакаҳои иҷтимоӣ паҳн кардем ки ба мардум хеле писанд омад. хуб, идома дорад шоу барнома имкон ва ин оҳанге ки мешунавем оҳанги суруди ё садои Амир Ёдгор аст ва додари бисёр азизи мо ҳунарманд ки дар меҳмонии мо ҳастанд дар студияи мо. хуб, мо дар мавриди ман сарояндаҳо дар мавриди ҳама чиз суҳбат кардем ва шумо якбора дар ду коллектив эҷодӣ кор мекунед ва фикр мекунам ки дар мавриди рақобат ҳам чизеро эҳсос мекунед. Эҳсос мекунед ки дар ансамбли дар як рақобати солим миёни ҳунармандо миёни овозхонҳо ҳаст ё дар оркестр? ман назаратон вобаста ба рақобат чи аст? Агар рақобати чӣ хеле гӯям солим бошад, ин беҳтарин рақобат аст. Барои он ки ман имрӯз мебиёям мебинам ки шумо як оҳанги бисёр ҳам хуб кардид, аллакай ҳамкоро ё ки шунавандаҳо бисёр хуб қабул кардану шумо таъриф кардан. Ин албатта агар ман рақобати солим агар ман эҳсос кунам аз худам, ман бояд равам гӯям ки ин беҳтарин кардааст. Манам бояд як оҳанги беҳтарин кунам. Аз ҳамин як илҳом гирам, равам бо як оҳанги беҳтарин, суруди беҳтарин гирам, пешниҳод кунам. Албатта рақобати солим ҳам дар ансамбли дарё вуҷуд дорад ва ҳам дар оркестри дастгоҳи иҷроии президент. Агар рақобат носолим бошад, шахс чӣ кор мекунад? Вақте ки як каса таъриф карданд дар маҷлисҳо гуфтанд ки офарин, сурудат беҳтарин буд. Рақобат носолим бошад, лекин ин албатта кори хуб нест. Якҷо фаъолият кардан уро даъват мекунад ба ғизои шом ва дар ғизоаш намедонам намакоб аст, ягон чӣ меандозад. ҳамин ман баъзе дар ҳолатҳо дидагӣ ҳастам ки ҳамин хеле шахсиятҳо худаш будааст дар ҷомеа ки худаш вуҷуд аст як намедонам бадию як фисқу фасод фаро гирифтагӣ да медонад ки аз дасташ ягон чиз намебиёяд нисбати ҳамон, лекин ба як чиз худаш ором мекардааст. Меравад дар назди ягон бегона, назди ягон шахсе ки дар бораи шумо маълумот надорад ку мерад дар назди ҳамон шумо сиёҳ мекунад, ҳарчи мегӯяд аз худаш сохта ва бофта дигар. ҳамин хел шахсиятҳо худашро ба ҳамин гуна роҳҳо ором мекардааст каме ҳам. Масалан шумо дар бораи маълумот надоред, як каси дигар мебиёд ба шумо сиёҳ мекунад, ҳарчи мегӯяд дар бораи ман дурӯғу бофтаву дигар шумо ки қабул мекунед, ҳамин хеле будааст, хеле бошад безеб инсони хуб набудааст. бубинед ҳамон мисрое ки 1000 сол пеш гуфтанд ки неши ақраб на аз пайи кин аст, муқтазои табиаташ ин аст. яъне ки ӯ тақозои табиаташ ҳамин аст ва ин корро анҷом медиҳад. хуб бубинед шумо ҳам дар ҳамин авҷи шӯҳрат ва камолоти эҷодӣ қарор доред ва табиист ки атрофи сарояндаҳо гапу хабару овозаву дарвозаи хеле зиёд аст. шумо хонаводаро чӣ хел тайёр мекунед ба ҳамин гапу хабару овозаҳо? ё оё тайёр мекунед ё тайёр кардед? аллакай оно медонад? ё рости гап ман дар бобати касби интихоб кардаи худам ман аз аввал вақте ки бори аввал ман масалан оғоз кардам ё ки дидам, ман нақд кардагӣ ҳастам ки касби мо ҳамин хел аст. Ман ҳунарманд ҳастам, дар байни ҷомеа ҳастам. бале, дар байни ҷомеа ҳастам. Дар ҳар як барномаи консертӣ инҷо раққосаҳо мешавад. Мешавад ҳолатҳое ки бо ягон сарояндаи зан бояд дуэт месароед, салом алейк мекунед, дигар. Лекин ба гапи мардум бояд
خلاصه نبروری. تو باید اول از من پرسی، من به تو گویم، فهمونم. اگر خطا باشد خیلی از عیب من، درست باشد حجت به مناسبت و ویران کردن و یک خیلی گویم فیض و برکت خاندان از دور کردن و خیلی. یعنی شما فکر میکنید که اگر در خانه جنگ و جنجال و رشک و ناراضگی باشد فیض و برکت گم میشود؟ البته شما خودتون فکر کنید از در می‌دارید به جای آن که یک خیلی گویم یک چهره خندان و طبع خوش باشد، برعکس باشد، البته به شما نیز تاثیر میکند. سوال میدم که کی بود او دختر با؟ کی است او دختر؟ و این خانم طوری که امیرجان میگن برکت خانه را میپراند و کم میکند. خب و نگاهی شما با عموما آزمون هایی که برگزار میشه چی است؟ زیرا که در بعضی آزمون ها میگونه آوازخوانایی که در آوازخوانی اکادمی اشتراک میکنن هستند، بعضی جوانان شما هم شاید تماشا میکنید، آیا بین آنها هستند اونایی که میتونن پیروهای مثلا احمد باباقلوف، برهان محمدقلوف، پیروهای مثلا شخصیت های دیگر را ادامه بدهند؟ از میان نورسا و جوانان هستند؟ بله، انا همین چیز بسیار سوالی خوب دادید. من راستی گپ وقتی که اینجا آمدم اونقدر طلبات نسبت ژانر اپرا قریب که وجود نداشت. آمدیم الکی با همراهی خجسته میرزاولی همکاری کردیم، دو سه سرود دویت آماده کردیم، در ژانر اپرا پیشنهاد کردیم. آهسته آهسته الکی راهبریت ما رو به کنسرت های حکومتی و دیگر سطح عالی کسبی دعوت کردن، پیشنهاد کردن، برآمد کردیم. انا وقتهای آخر، دو سه سال آخر خطا نمیکنم اگر گویم، خصوصا در همین آزمون تاجیکستان وطن عزیزی من، همین خیلی الکی من یک شاهد شدم، بچه‌ام دیدم و خرسندم شدم که همین چیز بسیار هم یک کوشش و زحمت ما نسبت ژانر اپرا کمی هم باشد یک میوه خودش را داد. من خطا نمیکنم اگر گویم که قریب که 50% اشتراکچیان خود همون آزمون تاجیکستان وطن عزیزی من در بین تمام ژانرها ژانر اپرا تشکیل میدهد در این حال. و حالات شد که حتی جوانان امروزه حتی از استادان هم گرفتن و شد حالاتایی که به نزد من آمدن، حتی چندین سرودهای مرا نیز در همون آزمون خواندند. این البته برای من شخصا خیلی یک خرسندی آور، هم یک از دستاورد بود که ما جوانان گفتی همون سرودی محمد رفیع دمیربک که ما نکنیم کی میکند؟ کمی هم باشد من احساس کردم که ذره هم باشد یک سهم خودم را برای کمتر به اومدتر شدن، فهمتر شدن به مردم می ژانر اپرا یک سهم خود را گذاشتم. و این چیز با میبینه که سرود شما رو رفته با یک پسند آمد و با پسند میبیاید و میرن اجرا میکنن. این البته باز دلالت از آن میدهد که البته در ژانر اپرا امروز طلبات نظر به پیشتر خیلی زیاد. خوب، با چند زبان گفتین سرود میخونین؟ اصلا اپرا را همین با زبان ایتالیایی گوش میکنن و وطن اپرا خودش دولت ایتالیا میباشد، ولیکن با چند زبانهای دیگر هم، روسی مثلا شما با کدام زبان چیزی از یگان آریا نمیدونم چی میگن با زبان موسیقی یک پورا برای ما اجرا میکنید؟ با کدام زبان؟ میتونن با زبان ایتالیایی. مرحبا، یک پورا گوش میکنید. خب. Quando sei lontana sogno l'orizzonte, manca le parole. Io sì lo so che sei con me. Tu mia luna, tu sei qui con me. Time to say goodbye. Su navi per mari che io lo so, veduto con te io li vivrò con te. بهترین. لیکن به نظر من رسید که همین کلمه ها بود، مضمونش چی بود؟ کوتاه میتونید؟ سرود درباره یعنی با زبان تاجیکی گویم وقتی خیر خوش کردن است، بسیار تاریخ دارد. این سرود تاریخ دارد. یک کوتاه اگر اجازه باشد میگویم تاریخ سرود. Time to say goodbye یگانه هم کلمه همینجا یک مصرعش انگلیسی اومده، دیگه همش ایتالیایی. در همون خود در دولت‌های اروپا در همون کشتی هایی که میروند، خیلی از این دولت به وای دولت
мардум сафар мекунад. ҳамон даруни карабл ба як ҷавон ва як ҷавондухтар шинос мешавад то ба манзил расидан. ҳамонҷа чанд рӯза масалан як ҷоя мераванд, шинос мешаванд, ҳамдигарро бо ҳамдигар наздик мешаванд, бисёр ҳам ошиқ мешаванд ба ҳамдигар. рӯзе мерасад ки ба манзил мерасанд, ба манзил мерасанд, мефароянд. албатта рӯзе вақт мерасад ки аллакай ҷавондухтар бояд аз паи зиндагии ваи худаш равад, ҷавонписар аз паи зиндагии кори худаш равад ва ҳамин лаҳза як илҳом гирифта баъд ҳамин чизро суруда иҷро кардаган. маъниш ин аст ки ҳатто ҷавону мардҳо ҳатто дар карабл дар киштӣ ҳам ба қавли қарор намегарданд. бояд ҳатман ягон кор кунанд, ягон боиси эҷоди як суруди хуб шавад. хуб амирҷон, ман барои шумо муваффақият орзу мекунам. умедворам ки суҳбати аввалин ва охирини мо нест ва фикр мекунам ки боз албатта меҳмони мо мешавем. ва барои мухлисони худатон, барои дӯстдорони садоятон ки моро мешунанд, олӣ чӣ мегӯед? ман мехоҳам бинадори самимии худамро ба роҳбарияти радио Азиза плюс, ба шумо акои азиз, ба тамоми кормандоне ки امروز برای ما زحمت کشیدن آمادگی دیدن ما رو دعوت کردن میناداری صمیمی خودم رو میرسونم. چه خیلی که شما گفتید این البته همکاری اولی ما هست، آخر نیست و ما همیشه سرودهای نو به نو شما رو دستگیری میکنیم. شما باشد با همین گونه برنامه‌های بسیار هم جالبتون ما رو و میخواهم که همیشه صلح و آبادی، آسایشتگی، تنج و آرامی، پیشروی، فیض و برکت، دسترخوان پر از ناز و نعمت همیشه حکمران در وطن عزیز ما و در خاندان هر یک تاجیک و تاجیکستانی باشد. بهترین. خب واقعا آهنگار ایتالیایی بسیار خوب اجرا کردین در اپرا، ولی دعاتون بسیار تاجیکی و صمیمانه دادین. زنده باشین. تشکر میگم. من برای شما موفقیت آرزو میکنم. واقعا در راه صنعت کسبی بودن دشوار است البته، ولی این راه بسیار پر افتخار است و من میبینم که چقدر در صحنه‌های بزرگ شما با بهترین نمونه لباس‌های ملی معرفیگری صنعت و هنری ملت هستین. همیشه سلامت باشین، صداتون هیچ وقت خسته نباشد و بگذارین صدا در صحنه‌های بسیار بزرگ صدا بدهد و ما افتخار کنیم. زنده باشین.